Nyanauti ngepchem. Ya Mr. and Mrs. Saika inok hayimuna. Hayang nasa Doctor of Theology at Clark Theological College में thesis revision akimye ko mabona. Master of Theology in Communication at our Clark Theological College Mokchong में 2019 में soyangi. Bachelor of Theology at our Clark Theological College Mokchong 2017 में ya soyangi. Hayang thesis Nyadwa, a critic on coal mining and its effect on the environment in Bond district of Nagaland towards eco-theology from the tribal perspective. Working experience I wonder missionary teacher for 1 year, 2019-2020, Oakland Public School, Alipur, West Bengal. Mayayangi experience to yangi. Thank teman kay ya. Nyanauti Ngipchim, Associate Pastor, Women Ministry, the Yaya Bible, Apunde, Sheo Damna, Moila de Yapa Poponia. Wangchim Pabo Tamanfi, the Nakusachi Moipa, Niomba, and Krista, Tangpem Pama, Moilanda, Wangchim Panang, and you Naman, Moilanda, Abanga, Mongmaibu, had a Moiman now, Abang had a Tamna. Ma ngau lak hango limang hango tui man limang tu khai ta khai ma atang tawa naman ma tu moi man lo ya hu tu anyo anya mong mai tu ngau ha tawa chenga ngau lak chen ta ha tu ki tim nam ke bisem jong pu taw na ha ma nu ha tu ki ha taw mon ma jong yang ki ke bisem ma jong yang ki jong yang taw theology nyau lak chen taw ha tu ki akong bang ke bisem pumai no ka BT tawang penga niyo yang ki hado kay mato master postgraduate to 2 years niyo yang ki hado kay ma anyo yelak to doctorate studies tin to hado kita yang ki kebisiam pumainok ada yong chama pong bu hado ngo yang ki singay nin ma yok bu ma witness side bu ma anyo mongyong tampu ma sa ibu yekum pumainok searching anyo nyulong palong ada yong chama pong hado ngo yang ki teni to doctorate nyo ba manso to thesis submission hado hipak mo nang kaya po teni to hado platform ma yong yang atawa avang na KBCM pumainok to mongmay pa yo minyong pahabay naman chama pong yang aching theological studies teni tengoy sa hado ki na Bible chama pong bu semen lambing jina sa tawa avang pa ngamuk ma to hado minyong pabu ngau na tam hunang ki anyo ni sa pupama to KBCM pumainok ma chong pu chong yang Bible nyaw hado ki Taiwan da au ba siya po ito hangi pa lama siya po aching nan palak aching service palak pumainok ka to au ba bongbong na men aching ha bujiya yong bujiya hangi pa lama jiya anan ya hu na men kama to bongbong na men kama aching service palak hangna to jongbu at naman noyang apay ko pumainok cha sa to hado ki tani tumoy sa pay mo yang ki tani to hado platform opportunity to nang chance to nang to hay KBCM pumainok to yung minyong pabu yelak pa at hado opportunity hado searching pa tong pujina to pumainok to minyong pabu hado ngaw iya tamnang lim sa pupa anyo agam na to lai san yaw yang tani tumoy sa pay nang yak yu to pumainok ma yijik ma ministry ma sa to hado kia tuiling manday yishing tu kan mahangok lang academic ma to hado ki nyaw pa ya po tini doctorate ngui nyaw ya po practical ma to zero hado ki ngonang to kay ma to hangshin bangben to ka bang ma phabu iyen phai to sau sa na tai la kai to kan ma pumainok searching soko searching youth searching nyulong palong pumainok lana teman fa nyong pa ma bangyang at yung lamhaw tampao naman vinashai pa naman at yung pumajampao at mongyong na tampao
ada advice pa bu fai hadawa yishu hadawa shu nang haki sa ada lam yu hawa tam pa hangna to experience hangu manang punya usaha nyobu to kha yong fresh yong ala to hada ki ngonang to kha ma bu mai no ka iya hada ki soching ngo bu se ji ada yong chama pong bu fai lam hau bu fai ada haki ling ha o sa ada guide na meng pa sa to bu mai nok si so ma min yong pa bu anu naman ma bu ya bu yop bu ya bu nang naman ma bu he ma ya bu jing na hada ngau lem naman nang ya pe nang ka bang ke bi siam moi man pa Teman baik El Hamian, ibadah El Lange inyuda yongme se menang kebisian, imni moyu kebisian nok sama mana, longchang cingsau mabu, hayang 2011 mabapti kata, PA graduate 2012 Bachelor of Divinity 2017 ada Eastern Theological College Sorhat mabu, hayang ki. Master of Theology in Pastoral Counseling, Pastoral Care and Counseling, ada 2025, ada Eastern Theological College, Jorhat, Yayang Gay. Hayang during social work experience, teaching missionary to Thailand under NMM from 2017 to 2022, Mongawang na Thailand missionary during Bible, Mona. Iya, nok na yang bay. Married to Numa Chamya. Teman saya Sunday School Superintendent na yapay mo. Share dom nang umano ka mong may mo niya yapak mo ya. Sembah tinggi ko sa cumui ba, cinta wong sembah ko diom ba, yang cimbu Kristen namai. Wang dah Kipa kami cina kawang terminyong pana, ane KBCM staff interview board ada Muhammad Sunday School Superintendent Nelly Tampu cina minyong pana, puminok so cuma yang KBCM members lan, awalnya cina yobacam minyong pabu ane mong mai bu chai tam nam. Tao Thailand me wamping nga 5 years under Nagaland missionary movement. Tôi đừng ngô quan thờ Thai Kadalana Nahaland yong lại nhạc nam nô bu lama tao ngiang ki yang boy tanap hiba kinang bukai tao cha hay igenen. Imana Nahalancing Foundation the yong mong pabu ngiyangki Nahalante Nahamamu Christ-centered ane Bible oriented ma jong na tambu tau ngiyangki tau kai tau responsibility sa Sunday School Department lancing sahaja je, yang boy. Hatawa teman kong kembu cingonang. Teman mula dan nahalante. Yong laknya ke kawang simpu me jong na tamha. Namana support ane cooperation pagama nakshi atau ministry maila yang atau calon tailak. Bible mo buki hangcing na wang tak angcing atau ki bulan jing onang. Agam na tingi tau Sunday School Superintendent na liangai bua kawang yang mainok kadalan sisama opusina tau nan palat ane nuan wilana cinta yopuma jimpa se cai tamnang. Thank you.